Ang food inflation ha probinsyan Eastern Samar han Disyembre 2025 inagdala hin mas mahinay nga paghabubuhan presyo ha negative 1.6% tikang ha negative 4.8% ha November 2025 han Disyembre 2024 mas hitaas ang food inflation ha 3.3%. Iniyan ginhayag ni Susan Amosco, Supervising Statistical Specialist han PSA Eastern Samar ha pagkigimang raw ha Radyo Pilipinas Borongan. Sumalakan Amosco ang paghinay han paghabubu han inflation rate han Disyembre 2025 darahan mas mahinay nga paghabuban presyo han mga heavily weighted food items nga nagtala na lahi negative 1.6% tika nga negative 4.8% han November 2025. Ang pangunang nga rason han upward trend han food inflation han December 2025 amon paghataasan presyo han isda nga iba pa nga seafood nga sumagka nga 4.3% tika nga negative 3% han November 2025. Dugang pahini nakaamot liwat ang mas mahinay nga paghabubuhan presyo han cereals nga cereal products han negative 14.2% tika nga negative 16.2% ngan ang mas paspas nga paghataasan presyo han mga utanon, tubers, plantains, cooking bananas ngan pulses ha 17.5% tikang ha 10.1% ha November 2025. Samtang ang masunod nga food groups nagdalahin mas paspas nga inflation rate han Disyembre 2025. Fruits and nuts 14.6%, tikang ha 4.7%. Meat nga iba pa nga bahin han slaughtered land animals 8.3%, tikang ha 7.8%. Oils and fats 2.1%, tikang ha 0.3%. Samtang ang maasunod nga food groups nagdala naman hin mas mahinay nga paghataasan presyo. Milk, other dairy products ngan eggs 1.3%, tikang ha 2.5% ha November. Sugar, confectionery ngan desserts 1.9%, tikang ha 3.1%. Ready-made food ngan iba pa nga food products not elsewhere classified 0.7%, tikang ha 1.7%. Parahan bulan ng Disyembre 2025, ang purchasing power of the peso kon PPP ha Eastern Samar nagluya ngadto ha 77 centavos, tika nga 79 centavos ha November 2025. Igin papakita hiningan peso han tuig 2018 nga base year may danala balor nga 77 centavos han December 2025. Para Bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.